Nkithinkatho na Nchune Mutegeri bwega nuntu bakuona kanya kugwatanira na unikiri weru njuma thaa ithatu jirani jamwe jira tukubanganiritie kiri ndeto cietu. Akiazimia kuga nigi kudhuranio kujiba gwikia ICC he gondi rais na wekite gikaro na Askabu bakathoriki kugira gucokaniria nthiguru. Eva Majani kurema kuthithika atongire na arimi bakimenere thirikari na IEBC. PCC wa Mara kuga ni maandamano jararemerie mathagaja kuringa kura nikio gitumite kithurano kerekeria Eva Majani gitira. Bunge ya Meru kuga thina guchererwo kwa bajeti nire mareo cia gavana gukirigirwo ikaro bya mwingi kwariria bajeti ije. Betagwa Ntinyari Kenya mwonanirio mathithio tukubona aro ni Maureen Kirimi tukianjiria nteto cietu ithurano bia gutara erekeria Eva Majani nibo directors biria biregere kuthithikana arua ni biremete bobo bwikarika nkiama ya miankane ithurano IEBC ire gwetithia na mbere ithurano bibi ni iteterete ni kuremwa kwambiriria kwa uringi kura bobo bakiorota maandamano jajethirite jakioneka ntere mwanya cia nthiguru cia kumeneria rwari rwa kigina mwaka juju ni Ru Finance Bill 2024 Antonio mukaririgite werekeria baru tereru rwa Kirimara Gwaragwara Nkosi augite ithurano bibi bikathithwa rujo kwambiria themwe cherukire turatukumenyithwa ni Mutugi Karea. Muthenya Jonarua kuri tariki 28 ni dogo kwirigiri kithurano kerekeria Eva Majani kiri mwongo jwa Kenya kithurano kiria gitumbite kuthithika ntere nyingi ireo kinyaja Southimenti ararimi bagushumirite na wingi barego kinyituone batone abisa bakuringithia kura ituo bila tugikujira byukare bideri atutore aja twete kuringa kura ende box itakinya na themwe ituka igituone na twaigwa gugucentia gweta kwambia thaa ithano bairite murimi na te bwega kwithira mathanduku atikinyite thaa iji nuntu tureri themwe bakambiria uri bejire thaa 12 rukiri kuringa kura na batomba kuringa twaro mathanduku thaa indo twareterwa message twaro ithaa ithano tukambiria unto bu tukarigara muno tukoria atia kabatarere baije tukaringa kura narua kenda tucoka kwiro thaa ithano kethwa ni kithioroko kirio kura tukaringa na tukaringa ura twendete tukathura ntu bara batutethetie nonto ituonete thine nyingi muno majanini Kimathi Mutwera ndura no moarurigite kikerekeria nethirite akiuria mwingi kwithira bare na umireria kiria kuga bare kuria gitumike ithurano gichererwa Kimathi aruga berwe kurita maratasi ja kuringithia kura ni joja chererwe kumane na maandamano jarathithikite ntuko cha ukanyumene na ara mucii munene jwa Nairobi bure kuri arimi batuike watulivu baka speculate non to kwatuika communication irado to printing ya ballot papers ni ara cherere non to bwana yotira Nairobi na tena doubt reason yoba twani ni reason enough turi kwa garingithia kura ituone kathumba be factory ya Kionyo ni twikinyithirie factory wira ni ogitariri kinene twethira ringithia kura bono kaba mamikienine bareo kinya bisa bokaria na bange bage chudurania tukundi kathumba gutena weru buruba kithurano na mathaene jogoro turi guchwana na Gwaragwara Nkosi niwe mukarigitwa koka cierekeria ba factory cha Kirimara na twirire bakugwata riboti nkiama MBC guteria kithurano na giketha ikithithika kairi muthenya jwa rojo kuma themwe cha rukiri tara kubangi na rua IBC egwita ntumerie ngi yauga ithurano biteme ya gwikika na arua igutukire na maratathi za kuringa kura ja treja ja kinya najo tuku na ja kinya tuku jagaikua o factory
mbere rukiri kukia na bauga narua antu baane na bakuromborekeri ruju rukiri themwe irio itue bya kuringana kura bikarurwa na kuri karingwa kawaida ora kuja kuringwa narua kuma rukiri themwe mwanga thakenda chiogoro kingi nkosi na meneretie nkiama ya MBC nigutinda mwingi jwa arimi tuona monka gugatuka arimi bau beterete kithurano aria kinya nkosi akuga rujo to mwankanto bachumirie na wingi tora baguchumiretie muthenya jo narua MBC itagita mantu amega nontu kinya kuro batinda au batina na mparau batanywa ndawa chiao na mwanka na ikinya rujo batinda ou then kura antu bakumite kuraja para bakuida kuringa kura bamwe bita omea Meru bangi batumira ngarama chao kuma Nairobi bangi baitangui mbali na utauni nkobo ona bakumite na batinda narua beterete na rujo ntigita bakomba kwija na then kinya kura antu bangi beta kanisa cio beta kanisa na rujo Jumamosi na nonto kuri tari ngora unande au tukona bakainyerwa mbate twaromba antu bomira rujo kwa wingi bara bakomba kumira kenda bathura directors yao na majani tumbokoria bwega kuma gicigo mbunge kia Southiment nke report rateto cia Wero Juma rea kwarietwa ni Mutungi Kare na kunterechie gembe arimi nibonekete kuthurwa bunene ni karikari aria nandi baugite kwina mubango juriojo kuya kura na nikio gitumi gukujirwa kirigicano bakiare ni borotete thirikari ya ABC na kinya erekeria barabara itene kagitene gakabakiuga bau nibo babatere kuorotwa ni karikari antuku ya narua kuma mathaini ja rukiri twithirite turi ituone mwanya ntereni isia igembe guku Kiegoi kana factory ya Kiegoi na wena manyantere cia igembe kana factory ya igembe indi mantu ya kurigaria arimi bariuga batakuria kinya abisa umwe kana gintu kimwe kireti ni kamiti ya ithurano na mianka IBC kenda bambiria ikuringa kura itone biekandiari maua Kiegoi akachiuka ni Karoi na Antonyeri baithurira murungamiri uria bakwenda na barigitie kugwata nthia bangi gukunjara nthio ciao na kuringa mikenke imunoga ya gutinda nyuma ya kuroka rukiri gateitire mbere ya marata ithi na kugwa twika igwetera matu ya taura ndi murimi wa mani ipesi libwe center torof na ipesi libwe center 38 so ndi murimi wa mani kuma mwaka 2012 lakini ruare IBC batutangasirite na Timbondo of Kenya ati kure ikaringo ruare ta keitinde batutumira message kure itua garagurwa rukiri thayile na to garagurwa ruare themo na to kuroka batomba okinya batumbere assistant chief wetu atwira ituagarura thaithano atuagarura thaithano twendelea wetera kumau report ira yotokinyira no ntwaritingo factory votoringira betwira kintu kira kiombekira no director abakarerete ite ibo bandilethete ntatoe no ntuiba kuona bakengwa betre banjire kuthwana marito ya namba antola tene ibande kwe pesi report printer factory feki na register feki era bakomba kuretera anto ba MBC kero baringithia anto bate members bakibanda kura twirithe mo bau batu kuma rukire tutebela ito kwenda kuri kithwiri kike kwenda otumerwa bitumite mwanka thayo te maratasi ya kinya na batu tukuria muno kianne kino te waturi antuku eru arere tukari waithikari kai bao baturi antuku eru are daika turi ari mwanka turi yao na murimi wenze bwonkara uri mana aruo tingu ngiturarita tore mo ture nyang'ombe cietu ntuku eru areka tuterie ita no ntuba kurethi tumami kianine na jibu tore ro nyimpara no tekure tukuringa na tugitega mathani jaja imathaja ugoro na kiria nandi arimi bakwira thirikari ni ati kithurano giki kibateretwe na mbere na ketho gigatirua tiga bariwe asara iria bombitwe bagitonyithwa ntuku ya narua tugogende ikakandiari na no togweta kuringira kura na mwangera o aremi bondi bafilisegere ataringa kura totoko mimbie kuendelea na nekaba kwenda kuya kura cieto na turenda kuhakikisha mwanka themu nya ciorocie kinya tukuringa kura cieto dilene si yonde bwethegete ruare ikenda kure tigethia atia itegaringwe lakini nyawa garika ata wite kana kwenda ma kura tweringa twikaria na muntu atokwenda ataro agethia atia ataro turakora tuturite kwatuka batiria kura bara barongamirite kura Kenya tuna mawakiri
tukare na kiama kia LSK twasoma wakiri twabaikia Kenya tubathitange obwonka murimi ari wentu gwekera atete na murimi atere intuko tutekira alafu kwa tukabatiria kura tetuko emwe ibweru tero na mori yonge yomwe nekenda arimi pakayo wakanya bakomba kuthira bakiuruka na baeso antu kwenge akuya kuringa kura teto ne yitukiaranirie na mukathigiti wa majani kaunti ya Meru na Tharaka Nithi tawe Muriki Kanyaru uria kinyani director na kaite amwe na Limbaba na kuga mbundi ya majani na kamiti ya IBC bende kana baregi babateri kuromba urekeri arimi na arwiri director tonto te ukurabangenwe na gukethuri guterwa kwa bateri gutumirwo tene. Bodi uchi ile timbod na IBC ibatura kubangania mantu ya kuringithia kura hii kumeita riu na ruare iro batu nenkere ntuko kuringa kura na twera arimi bonde na arimi baumira ruare beyeta kuringa kura mbate shoko nas kura ikubatirete kuringa ruare kuma themo rukire monka thaa kenda na thaa ya autore imathaine ya thaa 10 na 11 na kura bandu intobia kuringithia kura bitirakinya no katweterete twaria kurimbie kuendelea atu tueleze imbi patwira ikurare athina patwandikira barwera batu nenkere aturie kuri kanjie kuringo thaa 5 batwira barare athina ekubithia printing nambi nontu bwa maandamano yararikwo but monka thai bandu no tweterete kuukira nkuromba uni itibond chairman otibond CEO otibond na IBC bonde batrimane barombe arimi urekeri nontu ruari arimi bonde akoruba akuru ekuru barethia bakarinde ntuko yonde ki polling station chionde cha ibanda beterete kuya kuringa kura chio na batiromba. Kwa hivyo IBC na timbondi waturinga turi arimi na biranka uri arimi wensangu twaku moyo no tote mtote ya candidate yoge kinya uningo kore awokwa tukalomana tuangora wekuo uroretene no tuma mantu akarika utemu mtoru are utotumire tinya yonde directors baraba ekuo ibo tumire tinya yo pare tantu boge na baringira kura the same kinya barabangi bakuromba nabo batitene ibo tumire tinya yo. Kwa hivyo katuko batu batukolomwe twinde turarimi itolomwe timbondi na IBC. Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe, kaunti ya Meru. Na kuntereche sentiment ya arimi nibatigi batete ntuko yao ni kiraba kuibanganite kuringa kure iji cherekereba majani ndi bwarema araba onanite kwirira ni kwinyangia ntuko yao yonde uthere muthuru murioki na chatariria kumania ntumire ithoro na mankane IBC atanimba majani mtana na arua baroke karuki rithe makuringa kura nikenda bomba kuthurere kireba majani kiro na arua arimi kuma Kithongo Tea Factory baroka ende batri na ntubo bweru IBC itantumiri ati kithoro no kitambia the macherukiri ende ni thaithano ndokere gituone gia kwa aja njinji 03 rukiri muno kenda mbona ule election ye kwambiria na ndio kinyoiro ntegereti mune ndona ati arawa gitwira kithurano kambiria thaa 5 tureria kambiria thaa 1 mwanka thaa 9 mathajaja unika mite nguvu tayari citembetete Nairobi kuyete rukiri kana ndinga kura na ndi kuonania ona ndi mathaja kwa ya kutira na ndigo ya kura itendelea ngoria na ndi ni atututirera wa mbere ndi mtu abanga manto jawe to IBC baratwerete kithurano ikambiria themwe mwanga kithire thaa 9 na ibatu atukuwa tole arimi to tuinyeretwe muno na tutekenete nontu bwa kwangaratanwa inya ithano cio kinya kithurano kigititene na mbere untu bara bonekana bithurie muno antu bara betete kuringa kura ona kinya ba kuringirwa na tukuru ithano they have not even honored that ithano wataka across the board aliti yani alingi kura pale aja ujo ni antu bakuru they are elderly people na antu baba pena ngombe ciao nja bakujete kenda balinga na bachoka bagachoka na ndi antu baba mwe ba complain bakawati bakwenda guchoka nja mtu akachoka nja choke umira kaire kuiba mwe bo travelite kuma Nairobi na kuma other areas I have several people ba umite Isiolo ba umite Nkubu na ba mwe ba inga biashara ciao nikenda mtu eja kiri exercise yeje no it's really important lakini nyoke ukinyangwa kego kinyangwa atiri mtu uria na kuona tiomba kufumiria kaire etetera an extra mile again na ndai tukurigara muno ntumathajara tuteteja tutume umba guturea ntukure ire likambiriria themwe na thaiji ija thaa 5 na tuturomba kwambiriria
ngugijira bwite kwithirwa eritimbere antu babaingi antu ibanire ibanogere ibagire na tabakuthithia uti information benacio na mwanka thaa yara gwa kinya thaa iji inya kura itu tio cienda kuringana ndi thukire IMBC rabu yo prepare maratachi kuma ntukwira kwa twekera gukethira kwina kura na arua neke batuoni ote marataci no tendebe aba ukira na ndege ntoke wikyo gitucumburite no ntutwatinda twane kikenine atu twejera kuringa kura themwe lakini antu ba IBC batucherithirie muno mwanka thayu na ndega tukurie na tagukarie ndi tukuja kugwata fununu directors bara akuru ibo babo na mithiuruko yao ya kithurano lakini baju tukathurana na tukathura antu bara bega o bara bari kuibo twacokia kuka iri no ntuibo twonete fainda kiribo nethira ikura batikwenda iringwa batu twina witikio na antu betu bara barariku directors babe kutha izi ibo tukwenda bubaga tuteregita na muthio ntuko nandi ithurano bibi tathithika kiuria kiao kira kinene kigiki na ndiro nkuria atiri uni nkukari muringa kureji kenda mbita guntu ngwitite kugine ciakwa na IMBC ya tumandare gwita ngugiji nenge ndare ya kurita ndiuria atiri kinyarira bagabanga kinge kwatuka itiringwa na arua bageti kuatea imbio to minteringeta kura oni nkumeta na kuru na ntankala aindira jira kuringa kura na ntaringa intumireta ngarama ciakwa nkuria IMBC ende kanetha iketindi ende mbeceu mwanka thayu otekura chiomba kuringwa let it be postponed ndaumira isioro simple otekura ikori babu bokaringa ku nikare majani ria twandite rire ijari na mutaratara na kinyo ringi bakura ibwari na mwanya itokuga itocokerwa ringi bakura bwagirite na tunenkerwe yoto gieto turi aremi no ntumuremi nabu ikuya muntu ena itumi. As we stand today, as farmers of Lower Katheri, to take weighty care process in Arua, and we do not want these elections to be conducted today. Yeah, tia batonenkere ntare kienge na kadra ke TDA ne kurema kuronga mairira mantu za kithurano ke kia elections. Yeah, kenda muremi are deliberated from the shackles of the cartels chia KTDA na Tea Board of Kenya. Yeah, tia tochokire kithurano Githongo factory kithithwe na IBC with the same secret ballot kenda tuona the democracy of the farmer na kenda tuona the true leader chosen by the farmer. Muthuri Murioki, World TV, kuma Centrimenti. Mwanya kirigo mutegeri tanambira kurumira ntuto chetu nchokire tenyume kagita gate kuraja na ntuto nkurukyo kebebe montambo. na bako ni botoro barojo ritana mwana waku ega bwagwekaga muthitho ari munini kenda ombaga kubangira rojo rwawe na Solution Sacco Hippo Junior account baritane ati ochumuni yonde ni agitumi na gwekaga muthitho yonde ni bobwega ni ontubo matuko janyu mene muthitho jokaba tetheria gukura ni twitikaire free internal standing order na nkuruki turi na fund ya twana na jangi jama ingi rugura Hippo Junior account kirerwangirwe tururu rya kwinagwe na wigwatire Hippo Junior Piggy Bank utheri kenda kuthongomia wikibo muthithu kugwata nteto nkuruki turingire thimu gukurukira 0728787972 kana uriongire mutandao wetu www.solutionsacco.com. Solution Sacco, your ultimate financial partner. no twiro kithangikagwo ni mirimo mwanya mwanya na ndiuga kwa nkoro kairi Mokeo Nutritional Herbal Clinic turiaja nonto bwako tutiritaga murimo josukari na mieri 3 high blood pressure na mieri 3 arthritis na mieri 3 low libido na ntuko ithatu na thenewe kathira buru ironda bya kiu alanjisha mithemba yonthe thina ya mugongo kwaga mwana kiri antu akana arume na mirimo ingi kathumba aja miru obisi sheto ire kalkia akwena nduka inene Magunas ire yari uchumi na turugura kwambiria thaijire sharuki iri mwanka thaa 10 muciogoro
Mosogoro. Maoa turisa Macloch nyuma ya Ken Silva na no turiongere ntuko cionthe cia Jumatatu na obisi cietu iruguraga kwambiria thaa 2 cia rukiri mwanka thaa 10 Mosogoro. Nkoroki gwatania na ndagitari o munene mutaaramu Njei Mburu ntuko cionthe cia Jumaine kwambiriria thaa 2 na ndagika 50 aja kwa Weru TV. Kumenya mantu Nkoroki araniria na ndagitari o munene mutaaramu Njei Mburu gukurukira 0721 640 369 0721 640 369. Mokeo Nutritional Herbal Clinic. Tunatibu, Mungu anaponya. Wapwani mpo? Kilifi na Kwale tumewasili. Sasa unaweza burudika na Star Times DTT kila maeneo ya miji ya Kilifi na Kwale. Tumbuika na vipindi kemkem vya kusisimua katika station yetu mpya ya Rainbow TV Plus kuanzia Julai tarehe 1. Rainbow TV Plus, kina cha burudani. Wasiliana na customer care kwa nambari 0719 077 077 hivi leo. Upate taarifa zaidi pa kununua DTT Star Times decoder. Uenjoy zaidi ya channel 75 local na international. Usiwachwe nyuma. Star Times. Enjoy digital life. Nothing should come in the way of how you enjoy the game. So Ukibet, bet responsibly. Bet na amount unaweza afford. If you need help, speak to a counselor today. Call 0800 724 835. Nilikutengenezea kitu. From different worlds, come a trio with a shared destiny. Ikulinde na ikuongoze. Where will the fashion runway take them? Mimi nitachunga maua yetu vizuri sana hadi wewe narudi. Family business is everything. The beauty and the beats. Shanga, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus. Ndenda kwa nikarenjie kuru banduki yetu nenya baraba nini. Ibara betete kwambiria uturo. Anya mtu no akari akiwa uturo ibo burito. Lakini ngogechire o inyinge cha kurita. Imo atona achi ngogecha ibo. Kana wadia katawa gakuo ge karungu kare gogeke guru kono ni anto bonde. Inyama ande ko jonga jauga ande ka kioneki gyaku na namba inene. Oi kiara ikatho mone anto bo. Na inyatawe kuo ka meka ande ne barire anto bonde no kaigwa ibo no gakira ngogere ko kana ere ethoro te kuia. Netho te ko jokia ginto kia itango ge chionde chianjara wanjango ge chianjara china baita mono. Ko nden ka renjie koro. Nikinyore enda kuja muritana. No turita yengo ge no ntu. Tukona onda. Na nare ukona ngugi ti no akona ngugi. Ente no nkona na ti no akona. Muntu ageta bwa ungete bwawe. Tanyama wito gitega mbuchari. Na no ntu inkwenda kona thoko ngeta ngitega andiwe. Twinto jatutu ngeta ngoria. Ngoria muntu jo getha akangurira tokwendaia tukarikania. Uje nande akambira ndithira tunganona kamuikiria. Ndia twathira ambitia kairi. Tukendelea u. Mubango jwa nkatha cietu ureteri ni Solution Sacco. Ikambecha na Solution Sacco kenda wongera muthitho jwaku no urugurire mwana oku Hippo Junior account kenda ija kumutetheria uturone bwa rujo. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Mabate, we mama mabate, mabate. Ukipata baridi, nunua mabate. Mama mabate. Ukitaka usingizi, nunua mabate. Mabate raino, ni raino, ni raino. We mama mabate raino, ni raino, ni raino mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Rhino mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. Mama
Bwege gweta na mbira kurumira nteto chieto atwete county ya Tharaka Nithi na aria kinyano arimi bethiritwe bagitariria kurega kunganirwa kwao ni gutira kwa ithurano banaro bakiuga baringi menyithwa gukonia untu bubwigoro nontu baringi menya baringi banga kinya gwetithia na mbere ngugi ingi ntukwete kaure otheri. Komi na chiri cia rukirirwa muthenya we mundi tariki 28 mweri ethanthatu arimi ba majani na nkinya tori bararauka ibandani mwanya kenda kuthurana. Twejire atha 12 tukiendaga kuthurana riu mwanka thaa kenda tukithurana gikura bai indi rugono ruru na nkinya rwimbo ruragaruka gwabura gugukia rukiri ruru tukwaraniritie na kamishina wa mara Machira Gathungu aratwira ithurano bibibi itindikitwe mwanka thaa 5 cia muthenya ndi mwanka thaa 11 cia muthenya we munthi biti kuri kwambiria nontu mwirigiro jo tuturagie thaa kenda tufaikutha twina mutongoria tugwete tumutirithĩtie mpanka weru kuria tukirijaga nao riu gatukuona ti batere thaa nyingi muno kuma rukiri mpanga thaa ici no ona gugatuka gugakia mutongoria na tugitire atia riu turuga na igikinya thaa 5 cia utuku na ario tutikama na ario tutiruga no tuthurire mugambi ni tontu ni nkuona twathura mugambi u tukwenda gukurukia igana no turirire gukaba gukaba thaa 5 iri kwiriritwe iragaruka thaa 7 iragaruka thaa 8 na thaa 8 iragaruka thaa 11 ciogoro aratandiki bande toriungirite itua mwanya kenda kuona abura rikuthi na mbere indi mwanka thaa 12 ciogoro gutire gituo gikuri gikwambiria kuthurana kiri gicigo mbunge kia Mara mwikarira jo twikarite ona ni tutiria tutije ni atia na no tugwetera antu bubeja maratathi mau kenda turikania na wiro nontu naruo ni ontu kuya turabangite kuthurana na mauntu no maingi matwinamo turi baba batindite gukaba na nkinya gwetera kenda maratathi na into bingi biothurani biomba gukinya bariuga wana kabo kethirwa bareritwe mathaa mongwa kenda baomba kuthurana amwe na bubu baugite wana gugakua ngiri no abathuranire twijire akuma rukiri turetwe kithono ikambiria thaa 12 thaa 1 ni au tweja tene tutindite atutegete njira ona bara tukwenda kuthura ona batikwija batwira ni gitiru kana ni kithiete mbere niyo nkauga tio no katweterete na twauga ona gutuke tukakithurana tutikwenda mauntu maingi na gutike thurano ikaruthwa kuma thaa 10 tukurega ni confusion ye created we no monka kwero kabaruthite ni design by design amwe na bobo baugite iba kwenda majani mongerwa mbecha na kwoguerekithia baraba kuthura muthenya we munthi iba kwirigirwa kubarutira wira bwega na murirwa majani ntiria wa wega na riu kanda akora nontu mumero wa majani ujiaraga urutaga mbeca ndi and night na marei maria nkoriwa ciringi 25 kuringana na economy omde is more than abuse ukubela ulimwa majani bakeria mulimi ni muinyeri bakeria kurudira mulimi mbeca ibwe mulimi wa majani one mbeca umbe gutereka na kuraja ikibanda kana kiuthuranirio kia majani gia nchuku andia chogoria kiri gicigo mbunge kia Mara kimwe kia birabi kubateri kwithirwo bigitumika kuthurana ende mwanka thaa 5 ithurano bibi tirambiria arimi na antu baraba kwirigiritwe kwithirwo bakija kuthurana batindite bagegete ithurano bibi kuratuga gwa bitambiria kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Matheni Mogambi mukanukia wa baraba ingende ne mbunge county ya Meru G Muchoyo ria kinyane MC wa ward ya Thwana no rotete rwa governor Kawira nontu baguchererwa kwa uthome bwa budget ya Meru G maugita mana bo governor Kawira netikiritie kuongera kigina kiria kigetagwo kiri ward mwanka milioni 33 mwaka kuma kiri milioni 15 iria habangirite amara bo Muchoyo ugite wendi bwa MCA ni mbecheji gukinya milioni 45 tora bendekithitie mukanukio baraba inge mbungene kaunti Meru no MCA wa Thwana G Muchoi no loterete thirikari ya kaunti Meru kiara no ntubwa kiraku anu cheretherwa kwa mendekithia bajeti
untu bwatuma budget ya county Meru ichererwo kulukwa. Budget iri yachererwo. Goeta na utote kanira nyuke to ari to kaniria pero ibandike memorandum. Baita bandike tukangi temporary kai batiri kudire kari. Toba chokere to berandike memorandum boya. Chumata towe. Nyoire. Tomi ki assembly Jumaine. Kuma Jumaine budget ibadiri okulukara. Ite badiri ko less than 14 days. Tuko minya watala itariki 10 na arana. Ngoria ni ro budget ya Meru county ya kuluka. Nakan kwenda kuwatikana na Meru bonde bamenya. Budget itichereri no to county assembly. Batu anjiri manto to CFSP mori wele. Itichereri no to county assembly. Kete bude de breba tikubuibyo. Kato aretero memorandum ro to batikuletero ere Jumatatu. Na kuma Jumatatu botumio kuluke budget na tuko mono tuko na manto ko sindo public participation ni no mwanka ya no tese tuko mwanja. Boy kumania na mkuchanire tithirite irio ate kambunge ya county Meru na thirikari ya county Meru yeye mendikithia kugana mirandi ya milioni 45 bunka wondi kendo tira wondi cionthe ni kwananwa mirandi ya weti na mbere ite kumakania mirwamo ya MCA bawandi ya gisiasa uchore kana unthubo wao na governor untubo abacukumire mwanko obisine control of budget. Ira to weta ite mais budget ro to bwithiri. Ro to weta. No to sheria ne to tikiria. Utembe ja to atia iwa tene rege. Ture tu wega barabara ku malaria. Egeta kilomita kana na rete. Kilomita itatu. Milioni itatu kwa mfano. Na imara mwewekiro. Utokande. So, ke milioni 724 era obora chiri ina rieto rembi na ne ondo to ni oka utai bo to go manto go to go kweta kioro wothe kioro ke kwenjo oka to ga era to go choro date bia kaunti gavana ati wa ikana we date dai to rande ka kioro ke mumui primary school beja chiano to ke okulu kinye president ya chinche ei ndio budget yendera to kubuige to joka to eta to rande gavana wangu ekuyu eta kurjangu yetu to eta kutigera to rande bagonda to eta to ekira ibo to kenya obura itwekirite kuringana na bamwe batongerie ba boy kumania na mathenera baithirite baikulukira muno maturene mwaka witu ekire mbaji yetere kwa mtia kuiga jomnya obu kwa itaki undekire milioni ya barabara tebeni anaje ni ekire chekwa MTF kontura metere MTF ginya twana kwa kwanja tha inti anga mworondo maketi na mauru ningwa kwenda kirasi kiria rakia nasare twamurikire kinyana kamera hii na mbecha twikirite na mwekurunte meina ikirie ndachie kirio ringi so babu nyantu gora boy go bunye letwe mbeta ito kare mbe kinyabo kienda kuandamana mbwere itara kuandamana ireku tukweleano na kinyani nkabuma nyuma kuringana mukariri etionke amekwa mukira na weka maketha nchukune tia thirikari Felicity Nkirotebiriri untubuibwe yanakia na winyangia bombecha tia muinge ke mirandi ete noguni kebo kinyanini mbecha tia to torito goti bobo to mana beto bakira beta barabara ne kuwa kaba bakua ikabwithia mirandi ewe bureta kwethera communities lakini communities tia tiro mirandi eu eta ate ikawa waita kebere choke edra store ikwachi lakini utinya kwachi kimwe kembi eguo waita kanyakini okedra store we kasamaki lakini ute samaki kinye mwerembi na reu thirikari ni ire ebonia waka fish ponds ebona ngera to fingerlings to samaki to nini na wono broka redia samaki na wa factory choka yakwa kenda samaki ira chakura chikweko factory ira lakini weta factory ate samaki kinyambi inyemwe bari tiegi tara kurura murandi yore dibonjo kintere chelaria wondine kenja itigania westi yureti Cops Africa Maugo 20 moja iko na capacity ya kutoa kilo ngapi according to 18 kgs 15 Deu? So times 20 300 kgs kwa mwaka kama mtatunza hizi mara 3 lazima mtaharvest. That is in a year. That is 900,000. Vile tu mtachukulia hii ni biashara ya maana sana. Na wacha nimwambie kama mtaitunza siku moja mtakuja kuona mabadiliko. Kiripotera Wero TV kuma Tiania Mbeta wa Mukiri wa Mithika.
Uri kaunti ya Meru ikuoneka kwithirwa igichererwa kirubangania bwa budget na ndi kwina weru nyuma ya kuoneka mendekithia jauntu bo kuringana na watho kaunti iri na kagita karayongeri kiri gutigira ni kugania kigina giki kinya kethira mwaka jwa kithirikari no jwithirwe juri gukuruka Mwankira Nandi nyuma ya kwaraniria gwa kagita MCS ni berikene bakamukira mirandi ya witi na mbere ya mungana jwa milioni 33 na 45 ira bendekithagia aria no gavana akamukaira milioni 4 cia kuruguria ngugi o kiri wodi. Bakuma kiro bisi control budget na ja Nairobi na bero bashoke barikanie kamite ya mwanya kuma kirotero bunge ya kaunti ya Meru na barotero wa gavana ibatiri mwe bakarande ogorom na bete kaneria MCs babunge ya kaunti ya Meru bakethro bakiona shilingi milioni 33 kana 33 milioni ndene wondishia okiri mwakajo kethirikari turatwitita kwambiria kurega kwereno kwa umaira nonto MCs benda shilingi milioni 45 kana 45 milioni aria gavana nwe abanenkaira shilingi milioni 15 kulingana memoranda mweria egwathanitwo na estimate cha mwaka wa 2024 mwaka wa kethirikari 2025 ojo neu shilingi milioni 33 ikethro cietumika wandi onthe shilingi milioni 18 ikethro igita kiri mirandi ya maendeleo iri MCs onthe ugirite ndene wondi newe kimanja ge shilingi milioni 4 nacio ikethro igita kiri wondi onthe kiri maendeleo ya gavana jeje ikene cha flagship projects na mothia shilingi milioni 7 kuma kiroko tubo maguta burabu manaya na bodi ya KRB igeta kwethro ciethondeka barabara mwanya kiri wondi onthe nteto ingi nacio na itina mikirika na minga kumakirika ni mtu wetu na turite kamiti neremero kwethro igitikaniria ethro shilingi milioni 3.6 cia basari ikethro ikirwa ndene iji milioni 33 kana aikethro shiri mwanya bobo bwa kenda bwa 10 na kinyethro kuthoma kwa budget ya kaunti ya Meru amo musono jo gwetigiro gutumira kwa mbesha appropriation bill jo kethro jo korokia mwaka jo kethirikari ire ni muri jo 6 tariki 30 kiwatho no bedro bakenderia indi bakaunokaria nusu ikotembere ire batere kwethro ithira muri jo kenda nke reporter Ntoshero TV kumaja kingina ngine ne kineke mushoyo Nairobi mbeta Boniface Mongera. Kiama ya Azimio nionanite muthuro jo kumana na gikuna ngurario ira andamani baba ingi baragwete kiri maandamano jara jethirite jakioneka ntere mwanya mwankeguru batongeretwo ni mutongere wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka atongeria baba nibougite ni bakuthugania kuthitanga bara bonthe bakuringithanwa na uragani kiri koti ya manthiguru ya ICC barite jandira boka hospitali ya Kenyatta National Hospital kureitha bara hospitali kumana na ngurario cia maandamano jaja Anthony Kathenya na kurikithia ngwataniro ndigani na thirikari ya Azimio itongeretwo ni mutongero wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka na bala bakwaragia nyuma kuthithia ndionga thibitari ya Kenyatta kiri mwana bila bigutungata thibitari niu nyuma kugwata ngurario cia risasi kiri maandamano kiuma giki leo ni ugitekaire mba kotini ya kimandiguru ya ICC kuthitanga Rais William Ruto nontu boiki nai bagutumira Boris kuraga imwana bingi maandamano ni mama methirito makithina mbele. But in my view, as senior counsel, we're going to document every case, perhaps even revisit the International Criminal Court, and this time talk to them about the atrocities committed against the Kenyan people by a regime which is heartless, which calls its own citizens traitors, they're committing treasonous, treasonous acts. Kulingana na thibitari ya Kenyatta, thibitari no niamukirite antu 200 na antu 2 bagikujaga nyuma ya gukinya thibitari ni ino o kagita kale maandamano mama matiyete antu nkirukia kibao bakwite kulingana na ikundi bya gutetera gyoto kia mwingi ajari bamwe tamwe kurojo gwitwa Zahara batakumenya na ale ana bao balempa komde 8 o'clock at night. Stop all these stories. Just a minute. Please, I'm begging. What are we supposed to do? Nimeatafuta kila mahali. Hawa waliniambia nikoje mpaka kesho. Si mgonjwa nimeleta. I want just to require. Where is my grandson? Get right. Thank you. So you can see, you can begin to imagine the trauma, the suffering by the Kenyan people and this nation as we speak
we have a nation that is deeply troubled, deeply insecure. I don't think there's any Kenyan who is feeling happy today. I don't even think William Ruto himself is feeling happy, because I'll be shocked if he was. Because as a parent, how does he wake up every morning and imagine what happened? Kuringa na Kalonzo Musyoka wiki na ebola buthiti tune bonene na balaba thiti maite mama no mpasi bajukirwa atua jake watho kienda kia balaba tete mioyo yomba kugwatikana. So this cannot continue. In a democracy, it cannot continue. And by the way, I want to ask William, is this a democracy or a military dictatorship? Kenya is asking all these questions. Amono gungwatanirwe ni Azimio no lutia Rais William Ruto kuumire na kumeneli mekaleka mama mai mwana kulagwa ni polisi mutugole wikinyume na watho. Ngwatanirwe ni Azimio kimenagire muri wa thirikari Isaac Mwaura, inspector munene wa polisi Japhet Koome no ntubwa kulega kwalilie mekaleka mama. You can see that style of abducting student leaders, of terrorizing them, perhaps trying to indoctrinate them. This is not the country our forefathers fought for. And yet, not a word since the happenings on Tuesday from the so-called government spokesperson, not a word from Inspector General of Kenya Police, or the commandant here, the infamous Bungei. And I want to look at William Ruto in the face. I hope he's looking at me. And tell him to rise above himself and realize he has the instruments of power and order the stoppage of killing of young Kenyans. Kuma muji munene wa Nairobi, Mbeta Antony, Rangi wa Kathenya. Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njoki ugite wendi bwa nthuki njana kiria kumenyekana ta Gen Z ni bokinyanirite nyume rais gutigana buru na finance bill 2024 kiria Njoki ugite gutina maana kairi ya maandamano no tukira thirikari erereka kuthithia nirikitia kuingia ni araugite kinya kethira Kenya bari na kanja kiri rais gutejaniria untubu ni umane bukinyete muthia akiuria Kenya kuri gukiriria Nandi. Samuel Geshima na tutoja. Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njoki noe akuri mugeni gwa gitijo kia thoni wikirwa nthumbi kia arito 425 barabara ikirie mathomo mawarimo college ya Kancha Presbyterian ya Rubati gatigati ka mwanka wa 2020 na mwanka wa 2023. Wakagita kambere Njuki ariria mantu makonie maandamano mara mathiete mbere Kenya ngima makuregana na kwinyirika kuramu Kenya agukurukira akiuga maandamano mamaende imathirite nyuma ya Rais William Ruto kurega gwikira kirore bill ya kigina. Some people are saying that it is a gimmick to delay, but I've been a member of parliament. I know. I also read the law. Article 115(1) B is very clear on what happens when the president returns the bill before signing into law and asks for a review in totality. It means all of that bill is rejected, not some clauses that requires amendment. He rejected the bill in totality. What that means, therefore, is that National Assembly cannot introduce that bill again or do any amendment to take it back to the president. It is gone, it is dead, it is buried. Njuki ariuga amwe nogu maandamano mamaende imathungiritwe na nyangia baraba kwenda gukia ntiga Kenya. Allow me to thank Generation Z and say they have backed down. They are no longer protesting because they have seen the results. Lakini, we have people we call opportunists. Because when you go to a town and attack a supermarket that has employed 150 or 200 young people, what are you telling us? What does the supermarket have to do with the signing of the bill? Does the supermarket sit in parliament?
And I'm saying those people who are doing that, shame on you. Nkurukina meneretie bara akuga ibaretaga winyangia bo muthemba wa tauju kirimanda mano maramarutha wa muchi wa chuka. I have heard the last few days from the intelligence, Madam Wanyama, you know this, of local politics that is playing around. They come and tell you, oh, there are people targeting to ban the office of the governor. The governor does not sit in parliament. And even if you sit in parliament, the building does not sit in parliament. It is built using taxpayers' money. There are those who want to ban the county assembly of Tharaka-Nithi. Why do you want to ban the county assembly of Tharaka-Nithi? Does it sit in parliament? Did they pass in a law? The others who have said they want to ban the office of the CDF. What does the office of CDF have to do with the passing of the bill, which has now been rejected? The others who have started fueling crisis around here, some of them say this one should go, that one should go. Augite ati ainyangia babano wa mwankaba kajukirwa itagaria. We are watching you as both the county and the national government, and we shall deal with you. Anyone who has anything that is going to destabilize our county, if it is politics, forget about it. We are very old politicians. Nothing moves us. College no ya Rubati irambereni ya thomithagia arimu gaki endene ambirite ukira nyuma ya kugwatanira na University ya Pwea kuthomithia mathomo mangi mwanya mwanya nyuma ya kwaga aritwa kwa mianka. Currently, the college is growing in population and the programs. We have 103 education students, 98 nursing students, and the 20 certificate, diploma, and the degrees. Those who are pursuing Presbyterian University of East Africa theology programs. The renewal of Memorandum of Understanding with the Pwea means that we can admit students in all the programs that are taught at Presbyterian University of East Africa. This means our graduates have an opportunity to continue with the degree programs here at the college. Nkiripotera Weru Njuma kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Gaishma. Ane kumina bairiba mawathe kuma gikarone kia na batego chiumba kia Jomo Kenyatta ni bono kiete cherera nyuma ya gikaro giki kugwata mwanki gikaro giki kiria kieri kithagirwa ni Red Cross ni kigwatite mwanki na kwea kionthe na rwangirwa kwario mwanki rutiumbira gutethia nuntuzi wa moto cia county chionthe ni gukari jaka ithukite utethio bumire county ni Tharaka-Nithi turatukwirwa ni Rita Mwanike. Mwaki munene ni uratuthukire thiini wa muci wa ciana iria ima wathe niguo Jomo Kenyatta uria wi tauni ya Embu utuko wa kuramukira omunthi. Kuringana na Martin Kagonda uria niwe murugamiriri wa cukuru ino rungu rwa ruvonge rwa Red Cross, ciana 11 nio marai nyombari ino no ati ni maravonokirwe guko indo cionthe vamwe na nyomba cia mamilioni ma mbeca ikivicaga cionthe. Hwae waira ni kuragire na mwaki guko mwena wa Embu town wabici-inĩ citũ cia Red Cross kuria tukoragwo na children's home iria tukoragwo tuigite ciana iria ikoragwo na mawathe na mwaki urambirie mwena umwe wa nyomba uria kuhiriirie mwena-inĩ wa gate na urambia gutamba mĩena ĩrĩa ĩngĩ yothe. So mwaki ucio ukihanika ni kurari na andu 11 marari nyomba icio na gutiro no moragurarire ni mararikirie kuokorewa. Ni urathi na mbere kuga ati ni marageririe gwitia utethio wa ngari ya mwaki kuma kuri thirikari ya kaunti ya Embu no ati matina wona na kuria maracaririe utethio kuma kuri thirikari ya kaunti ya Tharaka-Nithi iria ni thavari ya makiria ma kilomita 50. Guku riu akiugaga angikorwa tu ngari cia mwaki cia kaunti ya Embu ni ingironekire mwaki uyu ndungiracungirire athara nene uguo kuona ni ingirakinyire mathaa marivo. Kiurabirie kindu thaa 10 cia hwae waira na niturahurire thima mwaki guku Embu na one marahotire gutu connect kana gutwethera thima moto ya Tharaka-Nithi maroka na maratuteithia twarikia guthima mwaki ona korwo ni wakorwo wathukangia muno makiria. Guku riu akivoyaga utethio kuma kuri andu a wendi mwega kumatethia na indo cia bata undu umwe na kuthondeka cukuru uyu uceru. Ungirora thutha witu nyumba iyo yothe ni nguu
na nĩ kuga ũrĩa hĩte nyũmba ĩyo ndĩngĩhota gwĩkwo repair, nĩ kuga tũrabatara nyũmba ĩyo ĩgũithio yothe na twake nyũmba ĩngĩ. Ũguo nĩ tũthiĩte hathara nene mũno ya millions of money. Tũtirĩ na kũndũ andũ nginya arĩa megũkũ mangĩkoma, ciana nĩ iroka Monday na tũtiũĩ magakoma kũ, tondũ no nginya magĩcoke nĩgetha moke cukuru. Iyo nĩ ithũkangie, twĩna mathĩna. Ũguo no twende andũ othe a wendi mwega mũtuĩke wa gũtũteithia nĩgetha tũcokie ciana icio cukuru na tũgĩcokia operation citũ. Ngĩribotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbĩtagwo Rita Mwaniki wa Mũciri. Meri nyuma ya mwĩrĩga Joan Njugu kuma Mwembe kwibangania baugite kuri antu bagutumira rietwa riao kwira atongeria mwĩrĩga Juju jugite ni jurikite guchinja atongeria bao inde kuri antu bochethia atongeria na gutumira rietwa ri kujukia kigina mono kumakira atongeria untu boria bamenerete bonene. Mieri nyuma ya mwĩrĩga wa Njugu wandia Mwembe kĩrĩ gĩcigo mbunge kĩa Mara kũthiria mpagaga na nkinya nkujanio cio tongoria gatagatĩ kao na nkinya kũrũtha ithurano kagita kabariuga atongoria bara barutirwa baritumira rietwa rĩago kũromba mbeca kĩrĩa ringi cia chaba kaunti ya Tharaka Nithi na nkinya kĩrĩ gĩcigo mbunge kĩa Mara batabatumĩte kuma tũkũthurwa tũrĩ kiama kĩjerũ kĩa mwĩrĩga kiama kĩrĩa gĩkũrũ kĩarutirwe no kĩthia mbere kuga nĩbo atongoria ba mwĩrĩga wa Njugu atĩ bari ngathimo bakauga nĩbo batongoretie Njugu mwenani wa welfare bagatũmĩrwa mbia nĩ atongoria bakenarĩa na tĩtio bakiaria bari gĩkaroni kĩao mbari ciega kĩramba baugĩte babuti bao na baritumĩra rietwa rĩao mũgarũ na watho na gũtirĩ gwa batĩri kũbanenkeranwa ndururu gwa bunka bagĩtũmagĩra rietwa rĩa gĩkundi gĩkĩ tonto antu baingi riu maybe antu baria bari kumbere baria bari atongoria Banjugu Clan Welfare Association ne bathiĩte mbere gũtũthũkĩria rietwa bakaromba gatonya munaya na rietwa rietu omunde katukwenda kugukira wazi ya kwamba kiongozi kana mtu wonde uria ukathi kurombo into ni antu bange batie baria bathurirwe na rietwa ria Njugu baba menye wega antu bauka bakwia na tiyo ta Njugu kana welfare ya Njugu Clan netugete rietwa rietu tutikathukirio ni antu bakiromba into naguo gu bagitutumagira bakiongera bariuga bota mwĩrĩga wa Njugu ibagwatanĩre na gũcokanĩra na kwogu kwaragana kairi kethirwo arire nguto kĩrĩ bara bagũcitambia riu tuli amwe muno takia matano na tuthiĩte mbele kinya kwĩrana bau bangi batwĩkire bau bakwaĩrĩria batiganĩrie beje Njugu bambĩrĩrie Njugu elo nuntu bagũrĩtwo o Njugu mwĩrĩgani wa Njugu na batwĩkite bari Njugu tuli bera bacoke Njugu pekale bari ba mwĩrĩ wa Njugu na riu ningwa tuli amwe twina kiama kĩjerũ mbere twaina kiama kĩmwe kĩrĩa gĩatũrĩjaga na kĩrĩa welfare na kĩrĩa kĩa mwĩrĩga na kĩrĩa kĩa mĩtumi na niyo ningwa na tũkinyĩte antu twina kĩa mĩtumi twina kĩa mwĩrĩga na kĩa welfare kwogu nkauga kumomri bau bau tonya masoro ni goko bakiuleja bakiaja nkwaga ya jiabura bakwenda kwalura tukulega na twagwata muntu gokaira tutonyerete tukamwira kwa polisi kana tumwira tukamwira buringa seria jia tujia mwiriga kĩripotera Weru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara mbĩtagwa Martin Mugambi. Johnson anjira ndi kuibwega no tubakona kanya kugwatanira nawe nithira no tukobwega mbitagwa ntinyari kinyo mwana nĩrio mathithio o Karĩ Maureen Kirĩmi.